Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Loko byi ri vuntswaka byi tinyike matimba eka Gaza. Hi fiki hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va vekela nkandziyiso wa wanuna wa miri loyi a nga ku cineni naswona wanuna loyi u cina hi risimu ra xiyimbeleri Benny Mayengani the president ra Mahlasela naswona loko hi n'wi languta mi ta swi vona leswaku ri xidyelo xi kona ku kota nqambi ya kangove ku nga xiyimbeleri Mr Post a swi tiva leswaku na vona Mr Post xidyelo xi kona. Ni vona nga leswi nga hlohlotela leswaku ri Benny Mayengani the president va vekela nkandziyiso lowu i mhaka ya ku wanuna loyi wa miri ni nga vula leswaku va n'wi fanisa na xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu hikuva tlhele va tsala leswaku Mahlasela xile evasiya vangwa leswaku ri vanhu va hetisa swi le rivaleni leswaku ri eka risimu ra vona va vula leswaku ri Mahlasela xile ka ngove se loko wanuna wa miri a karhi a cina hi ndlela leyiwani leswi swi nga vula leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the president va le ku endleni ka vuntswaka eka xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu na loko hi nghena eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo vanhu vo tala va kombisa tano hi fiki hi vona ripfumelo a tsala leswaku a ni ku i Mr Post papa lava ivi a chima phapha yena a tsala leswaku ri la ka Mahlasela mi tirhise murhi straight ivi xivambu Heavy Magic a tsala leswaku loyi hi yena president hi leswi le rivaleni leswaku ri loko a ku loyi hi yena president u vula leswaku ri hi yena Mr Post ivi na Klein na yena a tsala leswaku ri ene hi yena a hleka hi ndlela leyi se mi ta swi vona leswaku ri loko Benny Mayengani the president va kala va posta nkandziyiso lowuwani swi fambelana ngopfu na beef ya vona na xiyimbeleri Mr Post futhi timhaka ta ka Gaza ti heli leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.